decorative artwork, youthful cruise. Ukana ndore maratongoria me bathi nation ni loud music and reckless driving, now commonly known as manyoka. Kwaja manyoka maudaigwa ati ona matiko sako. Matiko ne maregire kuigira thini wa sako and they operate with impunity. Na tigo oguo bathi ici cioka cigakora cietereirwo stage ni majenzi. Yokaga igarurukite. Ici ingi cia maguago maragara-ini. Kiguago ni gieterere. Ni gieterere hau. Ganya ici na itire thini wa sako and they operate with impunity. Ru Akenya ni maranegana. Gari icio matatu icio mona cicoretwo makiria. Akenya marenda atiriri andu amoerwo ikinya. Yes. Ati ni mararehe accident, kurage accident nyingi muno na kwina ayuthi maracuhirira ngari ici. Precarious ni kuga ati kama ndiga konde ahuthira kyo gitari. Twire ni we rari cukuru cyetu. Gwatine kama mundu acuhirire ka nona enjirire riri. Enjirire kanyamu kehoga ko ha iguru. Na maguru meri meja. Ona athi agicuhaga. Ona ni agucuha oguo ene matikire the karodi. Agathi agikaga oguo agakinya kadudu. Bonnet ya kadudu. Aya. Kadudu ndo kwali toto nini toto twaderi to. Okay, ndira weteta tudurito ni ngari. Ni gathundo to nini. Ngigogo mundu ina ngari ya kuigwa emeneka na niho hoti wake okinyete. Tuthundo toure mundu ucio ne guga ikangare gaga kinya bonnet kana haru ikiria. Imagine. Okay. Ni mena madhara moru muno. Okay, ganya icire minyonyo yo ni eretwo manyoka. Tare ude na muiretu haha uretwo ni mareka ginya accident na kunywa njohi. Nona tuco itu tururu. Ni tuwe. Ni ndituwe. Ndituwe. Ni watu na keho ekatire. Ene? Akudago u. Kaya akahinga maitho. Akahana ta guthwo ni thitima. Ekakokuo. Yule giduru. Ni tu maranywa makoya ganya icio. Na kanyamu anywa kau na ndikura koimaga na na thirikari tikagira tunyamu tu niki no mitino ereke kabara. Tondu ndona mundu gwitwo Benson Munani akinya Kamau ri ni ngukurekereria. Kandu